Tervehdys kaikille. Minä olen Janne. Cô nhiều bị băng ăn nhỏ Janne. Ja tässä on minun veljeni Chung. Này là nhỏ ở đây chung. Me teemme nyt tällaisia pieniä videoita teille jarai-kielellä, käännettynä jarai-kielelle, joita voitte katsoa siellä, missä olettekin. Mà ngạ là bè đôi mà ngạ video này chẳng bù blanc là dry. Toivottavasti voimme jotakin rohkaisua ja opetusta antaa. Nên là cái bên kia đó nó không cái dạng ép xem giờ có một là ham này. Ensimmäinen asia, josta lyhyesti tänään puhumme, on Matteuksen evankeliumin 13. luvussa. Giờ mong ra này mà phải học mà bè đôi chẳng phải học bè là mong ra mà thừa 13. ra mà plo. Siellä Jeesus kertoo meille 2 pientä vertausta. Nyo quang show nyo bublak no dua jelat. Hän kertoo, millainen on taivasten valtakunta. La deja pata him paole ya ka mongla pehap ne. Ensin Jeesus sanoo, että taivasten valtakunta on niin kuin peltoon kätketty aarre. Deja pata rop po nga hamwa. Mies tekee työtä pellolla. Bing da koi nyo nga hamwan. Hän kaivaa, Nyo toh dak nan. kääntää maata, Nyo bublu dak nan. kastelee, Nyo chai bje. kylvää. Nyo pla dam gunam. Ja yhtäkkiä hän löytää aarteen. Menun nyo boh no gnam job bay no hoanan. Lapio kolahtaa johonkin kovaan. Nyo to beit nyo shok. Ja kun mies kaivaa, hän huomaa, ei ole kivi, vaan aarre. Nyo shok no tanahan hoan bio bato boh no gnam job bay tanahan. Äkkiä mies kätkee aarteen uudelleen ja lähtee pois pellolta. Nun po no nga moan nyo tách nyo dol gla dok nyo de gla basak nyo bugra bihtam gnam nyo. Ja sitten hän menee ja myy talon ja auton ja mopon ja kaikki mitä hänellä on. Nyo bugra le go sak no nyo go se ni nyo go dam gnam nyo mo nyo bugra gohle. Ja sitten hän ostaa sen pellon itselleen. Nun nyo blöy no moanan. Ja nyt Jeesus opettaa, että näin arvokas on taivasten valtakunta. Nun le no klai bnim da bre nyo hoanan. Kun sinä löydät taivasten valtakunnan, Rup ta hadua boh no deja ta dai. se on kalliimpi kuin kaikki muu mitä sinulla on. Nun jing yom hloh bi bang braget. Toinen vertaus. Jing no jiran chadung. Jeesus sanoo, taivasten valtakunta on kuin mies, joka etsii helmiä. Nun deja ta dai rup dala po bing no sem nyu hiam. Huomaatko, ensin taivasten valtakunta oli aarre, Nun nyo boh no gnam yob mun. nyt taivasten valtakunta etsii aarteita. Nun deja ta dai nyo hadua sem no gnam yob. Ja sitten Jeesus kertoo, Quang chu nyo ra roi. kun kauppias löytää yhden hienon ja kalliin helmen, Nyo boh no mong cho chi mudra no gnam yob.
nhờ ta lại nhờ đồng đèn nên nhờ sĩ nhờ lại sạc Hän menee ja myy kaiken, mitä hänellä oli, että hän saa tuon yhden helmen. nên nhờ bùa bì tâm cái nam nhờ vượt lại ble nó cái nam job nên ăn nhờ đồng đèn Mikä on niin kallis helmi, että Jumala myy kaiken, mitä hänellä on? ya get mong cái nam job nên gì nó ăn lệ Se olet sinä. gì là po e Kristityt puhuvat Jeesuksesta, joka on ristiinnaulittu. bình rồi đạo nhờ phải hẹp mong nó ta lại khoang số ya bây giờ bor kal Jeesuksesta, joka on Jumala, khoang số nó gì ở đây joka on kaiken kuningas, giờ bị bằng tao mutta joka luopui kaikesta meidän takia. giờ ta cái nam bị bằng nó mong anh ấy kêu bor kal nó bị bằng nam nữa ta Jeesus riisuttiin alasti. nhờ ya bor la ta bây giờ bor kal Häntä lyötiin ja ruoskittiin, răng teh nhờ răng mang răng pejai nhờ ja hänet naulittiin ristille. răng pang bây giờ bor kal Ja ristillä hän huusi, Jumala, miksi sinä hylkäsit minut? nên mong kêu bor kal nó nhờ giờ lại ở đây Jeesus meni ja myi kaiken. nên khoang số là nhờ bùa bì bạc Siksi, että hän löysi yhden kallisarvoisen ja tärkeän helmen. nhờ đoa bố nó gram job nên nhờ ble bì bằng gram job nên Nyt kun sinä katsot itseä peilistä ja katsot omaa perhettä ja ystäviä ja naapureita, jokainen on tällainen helmi. nên rụp ta lại ta chẳng lại nó ta bố nó ta làm min ta bố rụp ta bố rụp mẹ đời ta sang nó ta rụp bình nó có yut pokat cái mình Helmi, jonka takia Jeesus on kuollut. ta lại gram job đồng đen nên riêng ta lại khoang số ya bây giờ bor kal Tämä on se taivasten valtakunnan aarre, nên gram job bây giờ chạp ta ở đây että synnit saa anteeksi ta lại ta mặc lại pa bơ lại sao ja Jumala pitää meitä kalliina. giờ nó mong lại job mong lại nó ble job ở đây Ja kun sinä tiedät, että sinä olet helmi, ta ta lại ta po min ta ran po nó riêng đồng đen jonka tähden Jeesus on antanut kaikkensa, nên khoang số ble có bì bạc nó silloin sinäkin voit, jos tarvitaan, luopua kaikesta muusta, että saat Jeesuksen omaksesi. nên ta cái nàng ở bì bạc ta khoang số riêng khoang số ở đây ta po Tai että saat pitää Jeesuksen omana. nên ta lại po min riêng khoang số po ta jo Voi olla, että joku tulee sanomaan, ei saa uskoa Jeesukseen. Jos uskot, sinä menetät pellon, sinä menetät maan, sinä menetät perheen. nên rụp nó nếp con những lại em đạo khoang iso na po hoa na po tai na pre na de Silloin sinä voit sanoa, minä uskon Jumalaan, jolla on monta peltoa, monta perhettä, monta taloa. nên nhôm họ lại nó đạo iso họ tôm bò hoa họ tôm bò tai họ tôm bò ploi họ tôm bò trik Siksi minun ei tarvitse pelätä ihmisiä. còn bò cái nàng nó nằm nuôi tạo Jeesuksessa minulla on kaikki. khoang số họ ở bì bạc Rukoilemme. giờ lại Kiitos Jeesus, että sinä olet rakastanut meitä. bên này ở đây họ khắp bên ta bì bạc
Kiitos, että sinä annoit kaikkesi, että saat meidät omaksi. Benih ka dai yua ka ihmo blei mak ka moi jing gnam ihpo. Auta meitä elämään sinun ominasi. Yuru ka moi chang mai mo klai dip rup ma ihpo. Joka päivä elämämme loppuun asti. Chang rim roi rim lam tropo rai dut tonne dong. Siunaa meitä ja varjele kaikelta vaaralta ja pahalta. Toh klai benih ka bi bak bing ta. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Yang ma yang na yang buat hiam. Aamen. Amen.